Ia rap player ke Asia ia ke Portugal. Bahkan job selit Rusia ia ke Asia. Pelim suk ke Turki ia ke Georgia. Haka jingin ke Europe nak ke grup F. Pedang semua ia pergi para lo. Ibu jumpa ia ke video haka ne ke channel. Kajing kerpat ia pergi. Lada pempat dapat subscribe. Semua pun subscribe ia ke ne ke channel. Haka jingin ke Europe kop nak ke grup F. Ke Portugal Rusia ia ke Asia. Haka ne ke jingin ke Portugal. Kalau job selit ia ke Asia. Da arla kawai hakane ka jingel akai haba phai shikane ka jingel akai nando basdang bat hado bandakut ka kalar step om dan bala bat penki ya kajar bat habawan ban peteng ya ka kala ka bar ka sesya ka liak bat penki ya kajar de heke minit ka bandir po ar lengba u el prawot bat tang haden hanyang minit jongkane ka gol ka sesya ka layarap ka Portugal ban penyakhat ya ka gol de ka jing pakala tap he urang ya lakai jong ka sesya Shika kola jong kata uharanak hakem minit ke bahan rupau kendai. Bat haswapan waino kecingil kai kata hakem minit ke bakendai peu plus R. Ke Portugal kaliyok biang ban penki ya kejar lengba ukon seko. Bat hadok bandakut kecingil kai. Ke Asia kamla asyok ban pai ya kena ke kol. Kumta lengba kini ki R teliki kol. Kala biang ke Portugal bahkan penlem ya ke Asia hakane kecingil kai. Bat yok khurro ikilai pun bapura nakane kecingil kai. Haba phai sekabai pat ke jingil kai nak ke grup F kata ke Turki Rusia ya ke Georgia hakane ke jingil kai ke Turki ke la ban pelem suk ya ke Georgia dalai la kawai hakane ke jingil kai ye ki kol nak ke benta ke Turki dayak ban tap nang ba Moldor hakam menit ke ba arpusan bot ke kol jong ukular hakam menit ke ban repusan pat leng ba aktor kukulu aswa ban waino ke jingil kai kata hakam menit ke bakandai peu plus hanyau bat ya ke cikol nak ke benta ke Georgia dayak ban tap leng ba umika tatse hakam menit ke balai puar bat leng ba kini kilai teliki kol kala biang ke Turki bukan pendem ya ke Georgia hakane ke jingil kai bat ya khoro ikilai pen bapura nakane ke jingil kai kublai shibon ya peki paralo ki bujupat ya ki video hakane ke channel min skandok pat hakawe ke video kublai shibon